Pediang burom kinong yalam ka Muay Thai Association of Meghalaya bat kedor bar shnong dem senyong shillong haka khatsan tarik jeliu yaki khna yale kai Muay Thai ki balalet shimbanta haka National United Muay Thai Championship balapanlong daka All Assam Amateur Muay Thai Championship and Pro Fight Night Arhajar Arphusau ha Lakshmi Bai Institute of Physical Education Tipesia Assam. Kinong job na kani ka National Championship kinit shimbanta na do sub junior, junior girls and boys Muay Thai fight amateur under 23 but ka Y crew siya ka Youth IFMA World Muay Thai Championship ka Banlong ha Bangkok, Thailand na do arpundriyo tarik nailur ha do Sao tarik urisau ar hajar arpusau. Presiden jaka seng ula kentu ki athlete Muay Thai da ka baong pidei bantre shitom bat practice miet labat sngi knang ba pinwan ra ya ka nam bat ka burom ya ka ri bat ya ka jelahi barok ka we. Hagaju kapor ula ai kuble ya ka sorkar lengba ka office jong ka Director of Sports and Youth Affairs bat Meghalaya State Olympic Association ki ba laju ya rab ya kino ya lek kai bat kentiu ya ka Muay Thai ha ka ni ka jela. Ulapan pa ya ka jing ngongu ya ka MSOA ka bala itu khmat ya ka Muay Thai bat lapan rung ha Meghalaya Games ka ban salong ha West Giant Hills ha usnam ar hajar ar husan. After this bout, ring number B, 110 pounds, 22 final. Manaba from Meghalaya, red corner. Bhushan from Meghalaya, blue corner. Please get ready. Tegade kurang atau menang tentang sebelum baru menjejen ini tapi jadi semua ini kena menempat ekor yang dikai yang sebelum nak kalian tengah presiden masuk penting juga official report ini kaji untuk real kalau nak strong fully court awatangan bamja terikam praktis bat fully court terus kasut kedai kebenikong skul kedai kebenikong terus sport kedai ka wala giri penyerang kam hiang apa pendet kam bijak bayo lekai mai thai koi le lekai sui pun kena nak ni yo play madu koi kimpoi yang cakap lekai koi pun nak kemen sudah sim jom kemen sudah sim kompresito dinang sim ke ba apa bila nonton kedai pelongga bejok makalian kejuti kita boleh ngeyeng hang ni berapa tentang sobrom bagi yo yang kop sisin yo yang kop ke ba kani ke kop ni bandu presiden namari yo ka oh tu ke kop tu dia presiden yo dalam ni kai ni makala kani ke kop kedai bendan hapok ke association ngimdan office din terkadang ngabuk manga ikemen la ngiyo office selong la kelapoi aston tinggi nila sampiang na fon ngin ham sembu ya office terekam nomor hidron kam ikot isla ibadan kam din terkadang ni kop kembali bendan ayu dan ada bendan ayu joka association ke office iya ke ngiyo inbu ke hapok ke office asa tanam itu nanti biyo opinion ta nah kermen manang ni sekmat bangin long kena ibadan kakor buram ikna di ban buram iwe mai thai kai belong respect iwe nadu ikino kai dia wai kru bitem dan kru le kru license dia kru license kabenikong ibu di aimu play terkenal bulan hawi bo ba ci ai play sini pa go penyet insan balai ni ai kino kai
ya kis embat tentang tertentu di Malaysia. Kedai kita kepi respect. Kedai kini kita buat berbuat rumah. Kerana berkenaan praktis bah, mensri itu tournament kita buat. Nak tadi senior championship kita, kabar selong kita, kabar Federation Cup kita selong akal kita. Kerana bagi kena sebiar medal nang ni, kerana upaya pi, mentah kita job naga nasional. Kamu ingin hapan selek biang ngamde bagi ayu gold medal kita lebih ke internasional. Taman regelong bagi don kita di hukum. Lihat, kibala kamu experience na, ini dalam kawal. Tentang ladang isulai, ladang ini kena dibet, mencip mentai kawal. Saya ini bah, kaliran ini nomor bone India nomor qualify itu apa? Niyok nialam, kita dia bukan. Raya pun niyok jirap nagliang government, doa jirap ini yang kami kan. Lain compare itu bagi disiplin kami cai kedai kalau niyok jirap ha, nampak sport directorate nampak ringkat aja dalam sport Instagram. Dan raya so bah minang niyok kilat kilti menurut niyok jirap. Ngan satu no nak kadwi KBD bukan financial assistant nak kaperwat jirap. Ya nak untuk youth Malaysia kita buat Thailand kapan salong sen art pemberi terik hadu live point terik kapan salong buat Thailand Bangkok kapan buat stadium hampir buat Chambori dengan kerana itu ini kena kita layu dalam ni pinawan protes yang sebut kucikam lagi kena juga kuat protes ahoy kila banguan adu Friday Haru Saturday prosesnya kila orang kai dah. Kata kadai kita berderai dekat association mata ni bangin bu yang keringkan aman lah ugunai gin bu keringkan. Lagi orang semet bu keringkan manuan. Lagi orang manuan. Lalu sini kalian ke association jom mengenai association of Meghalaya. Yang sebaik ibarat yakini players dari musim mata Syartiga National United Muay Thai Championship Promotion Assam lalu adu live turik kemudian guna belajar belum apa taposia physical education apa school Assam dengan ini kalau kai keburung nak kalian coba aspiration kalau baru kena dibayar medal ni hani ngapati kena dibayar medal bagi kena dibayar medal ni keempat. Jangan lain ke association ke agi jengkit kok yang itu, bahwa kena continue dan itu nak teng yang dilakukan di jumpi, bahkan practice bah, kita gold medal next tournament, ngamtip kena yo atau bronze, ngamtip yo shoot, maupun kena kita gold medal kita balik yang last year championship, kita hadu bronze bagi dua medal. Terbalik orang bukta, kadai orang penduduk musim, kedai galong lu kemboi ke snack. Bagi kena dia gold medal dia sebab 6 kilo medal championship. Nomor belai kadai gajing sorong, kadai gajing bom cimkia su, bat kadai ke bagi kena kalau interest pensiun dak kiwe disiplin, lai bol, lai mare, dan kalian cuma presiden ngapu ki gajing kerpa. Kabala daki kena gitu kuat pandai kai Muay Thai. Le Muay Thai bet. Ki kena gitu kuat beli football. Nak Muay Thai le kai football. Ikna bakwa boleh badminton, ikna beli lakai di dua disiplin lah banjir. Namar bagai cuma nak komitai, ngab presiden ngadi perbenai pi nak wei coach kawai, ngikwa bansai player tu bakat saitam, apiu dia nak state tournament, apiu nak state tournament, lechi pentai ke national tournament, apiu nak national tournament, lechi pentai apa, siapa world level bakat pentai.